teman-teman, balik lagi di Rumah Mainan Indonesia. Kali ini aku mau makan sehat teman-teman. Aku mau makan buah-buahan. Kira-kira aku makan buah-buahan apa ya? Ikuti ceritanya aja yuk. Nah, ini dia buah-buahannya teman-teman. Buahnya seger-seger banget kan? Kalian tahu gak ini buah apa aja? Sini, aku kasih tahu ya. Di sini ada buah pisang, ada buah stroberi, ada buah apel hijau dan apel merah, ada buah lemon, dan ada buah belimbing. Kalau kalian suka makan buah yang mana nih? Oke, langsung saja. Aku mau makan buah yang pertama, yaitu apel merah. Hop. Nyam 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 nyam. 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 Sudah habis. Lanjut, aku mau makan buah apel yang warna hijau. Hop. Nyam 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 nyam. 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 Sudah habis. Lanjut, aku mau makan buah stroberi. Stroberinya masih fresh banget kan? Hup. Nyam 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 nyam. 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 Sudah habis. Lanjut, aku mau makan buah stroberi lagi. Karena di sini aku mempunyai 2 buah stroberi. Hop. Nyam 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 nyam. 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 Sudah habis. Lanjut, aku mau makan buah belimbing. Hop. Nyam 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 nyam. 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 Sudah habis. Lanjut, aku mau makan buah lemon. Kalau buah lemon ini rasanya asem banget. Semoga aku bisa menghabiskan buah lemon ya. Hup. Nyam 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 nyam. 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 Sudah habis. Lanjut, aku mau makan buah pisang. Hop. Nyam 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 nyam. 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 Sudah habis. Wah, tidak terasa buah-buahannya sudah habis semua. Buah-buahannya rasanya enak sekali loh. Kalian juga harus coba makan buah ya. Sekian dulu video dari aku dan nantikan terus ya video-video selanjutnya. Bye-bye.